uzinguriye amapaje y'ibitabo ukongera kandi ugacukumbura kuri internet uzosanga burya bimwe mu bitero byagiye biba ari bitero byagiye bisunikwa n'idini, ugasanga idini yaba imbarutso y'ibibazo byinshi. Ariyo mpamvu abantu benshi batangiye kuba degute n'idini batangura kubivamo benshi muri bo. Ariko ikibazo burya si idini nabasigura ibintu uko utariko, ariko kandi burya mu mateka y'isi uhereye mu buryo bwa kera kandi mu mateka ya kera cyane uzosanga haragiye haraba intambara bita ama-crusades, intambara zahuza amadini y'Ukristo n'abayisilamu ku buryo bagenda guterana bakicana bakamarana bari gupfa amadini. Ijambo Papa yavuze ryatumye abakristo bose ku isi bahaguruka kugira ngo bagende bagwanye abayisilamu. Ibintu birakomera, abantu baricana mpaka baramarana. Mu bitero byagiye bihitana benshi muri isi uzosanga byinshi muri byo byagiye bisunikwa n'idini. Abantu barafata ijambo ry'Imana bagasoma ngo tugiye kuvugira Imana, turi ingabo zayo, turi ingwanyi za Allah, abandi ngo twebwe tuba conquistador, abandi ngo turi bande. Ugasanga intambara ziri kuba kubera amadini. Ubushakashatsi bwa vuba ugiye kuraba mu makuru aca hirya no hino mu mateka ya hafi na ya kure uzosanga abantu bambara ibibombe bisasu bagiye kwihitana, bagende kandi bagaritse abantu benshi babahitane. Benshi muri bo ugasanga biri kuva ahandi ku madini. Uravye 2021 muco bise Abigail suicide bomb mu gace bita Ghost Hamid Karzai International Airport muri Kabul, Afghanistan. Aho hantu gose burya ISIS, Islamic State, Khorasan province mu ntara ya Khorasan, ico gendetse hari abanyamuryango b'igisirikare cy'abanyamerika 13 baraturikijwe, byose bisunitswe n'ugwango rw'amadini n'amacakubiri. Ibintu birakomera aho ndetse bibwira ko abasivile benshi nabo banahiciwe aho hantu kubera iturika y'igisasu ryabaye. Bitoye umunyamuryango Abdulrahman Al-Logari yaraturikije igisasu muri operasiyo kuyibura abantu n'ibintu, birangira rwose burya hapfuye benshi muri izo gahunda. Mu kwa gatatu uku turi mu nyenuko 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafunze Mohamed Sharifullah canke Jafari, akaba ari yapanze rwose burya kanavyiyemera ko waturikije amabarabara mu bitero vyagiye biba ku buryo yarakoze ama operasiyo menshi adasanzwe yo guhitana abantu, byose bisunikwa n'akarenganyo gashingiye ku madini hanini isumba ko bihuzwa na politiki. Urabye kandi ikindi gitero cha New Orleans Bourbon Street attack muri 2025 nyine muri New Orleans Louisiana muri Amerika, umugabo yitwa Shamsuddin Jabari akaba ndetse ari umuntu yakoze ari wenyine mugabo kandi asunitswe na ISIS, ariko byinshi bigasanishwa n'idini iyobokamana. Abantu bamwe banka abandi kubera bapfa gusa imirongo ingaye muri biri badahuriza ko canke muri Korani ugasanga ikibazo cyavutse. Hari ndetse umunsi nyine w'ubunani muri uyu mwaka ibibazo byaragiye biragwa aho mu jihadiste akomeye cyane yateye kandi yakomeje gutera uhereye 2016. Ico gihe gose byagiye muri night club, ni kuvuga club de nuit. Ico gihe yakoze yaragiye arasagura abantu hafi yo kubamara. Ukagenda kandi burya ico gihe ndetse ibibazo byaragiye biravuka muri Amerika. Uyu mugabo akomeje gutera guhera kera cyane. Urabye kandi Crocus City Hall attack 2024 hafi ya Moscow mu Burusiya. Ico gihe abantu gose babarizwa mu gatsiko bita ISIS-K bagiye bitwaje gose inkoho bica abantu barenga 130, benshi barakomereka benshi muri bo kandi. Ico gihe ndetse baje gufunga uwabipanze Sharifullah, yaremeye gose ko ari ndetse yakoze buri kimwe yapanzwe bitero byose muri rusangi. Ikindi kandi muco bise Canadian Embassy bomb mu 2016 muri Kabul, Afghanistan, ISIS-K suicide bomba, ni kuvuga bagiye bikoreye ibitwaro kugira ngo babashe guturitsa, baragiye barabinoza koko bakora gahunda zabo. Bivuze ngo abarenga abarinzi 10 ba ambassade n'abandi basivile benshi barishwe, abandi barakomereka, ariko abapfuye nibo bari benshi. Sharifullah kandi nabo yagiye ahuzwa n'ibyo bitero ko yabikoze anabikurikirana. Ikindi kandi mu byo womenya Islamic State
yakomeje kuba gose akagwi kabi 2024 yose ku buryo bagiye bateza impfu z'abantu barenga 1000 n'amajerumani hafi na 5 mu bihugu birenga 22 haba muri Syria, muri Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo, hose bagiye bateza ibibazo kandi bagiye bagura amatware yabo kenshi kandi bakasunikirwa no gukora bisunze idini. Bagiye bateza ibitero vyinshi pe kandi bitandukanye, bagenda bica abantu. Ariko burya n'abakristo sibo basigwa inyuma, abenshi muri bo bawuhambere. Intambara zagiye ziba ni nyinshi za crusade, bica abayisilamu kugira ngo bakomeze gufata agace kera. Ariko Yerusalemu barazi ko ubwami bwa Ottomani bwaragiye buratera bakimara gutera bufata Yerusalemu. Ico gihe ngo batanguye kwiba abantu bari bagiye muri za ngendo zera, abenshi batangura kubuzwa kujayo. Maze papa arahaguruka atanga ijambo aravuga ati gose bantu mufise uburenganzira bwo kugenda mugwane ku butaka bwera. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1995 itariki 27 mu kw'icumi na rimwe, aho Papa Urbain wa kabiri mu nama gose rikirabera mu gace bita Clermont mu Bufaransa. Ico gihe uyu mugabo yarahagurutse avuga ijambo, ni naryo jambo gose bigiye mu majambo yavuzwe muri bya bita medieval, ibihe vya kera. Naryo jambo gose ryavuzwe ku buryo yateje ibibazo byinshi, ariko kandi burya mu byo yavuze mu ntambara zabaye z'amakrusade zahitanye benshi. Iryo jambo yavuze yatumye haboneka ibibazo, intambara iragendera risha hafi mu kiringo c'ibinjana hafi 2. Hari intambara z'amadini hagati y'abayisilamu hamwe n'abakristo. Icyatumye gose uyu mugabo avuga ijambo kwari kugira ngo yumvishe abantu bose bazi ko bizera Yesu Kristo, yuko ngo abakristo bari kubarabara mu bwami bwa Byzantine. Ico gihe bari kubangamirwa n'inganje y'Abaturukiya, Seljuk Turk. Tangura kuvuga ijambo Papa rero Urbain wa kabiri. Kindi kandi yagomba kubumvisha ko bakwiye kubohora Yerusalemu, yari kwirabangamirwa nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Papa yarahamagara avuga ati gose bijya muze n'abakristo muhagurukiye umva mukagera tugende kuwana kuri Yerusalemu yari imaze gufatwa n'Abaottomani muri iyo myaka. Ababwira ati gose bigira intambara yo tugiye kugwana mw'abantu mwe, n'intambara yera kuko tugiye kwisubiza ubutaka bwera, ubutaka Yesu yavukiye ko nyine. Nico gihe bwari bumaze imyaka bukontorewe n'abayisilamu. Atangura kubibutsa muri Bibiliya ukuntu abisirayeli ubwabo bagwanije abayebusi barabirukana iwabo. Kindi kandi Papa yasezeraniye abantu bose bazogwana muri iyo ntambara kw'ivyaha vyabo bizohanagurwa burundu nyine. Nimwaza mukagwana ibyaha byanyu gose biraza kubabarirwa, nimuze mugwane twisubize Yerusalemu yacu. Abantu bakagwana gose bakeneye ko bazokwezwa ibigende neza nyine. Uyu munsi intambara zarabaye zamaze binjana hafi 2. Kindi kandi yabwiye burya abatware n'abami bo mu Burayi, arababwira ati ko bari mu ntambara nyinshi muri iyo minsi. Arababwira ati ivyo muri ko muragwana mupfa ubusa bamubivuyemo, ngo ndabereke iryo shavu ryanyu aho mutegerezwa kuritura mugerekeze muri Yerusalemu mugwanye bajya bayisilamu. Yayise intambara yera nawe ni kuvuga jihad mu yandi majambo. Yayise ngo ni righteous war against the Muslims, ngo ni intambara yera yo kugwana n'abayisilamu. Kandi ico gihe Papa Urbain wa kabiri iyo ntambara yo kugwanya abayisilamu Yerusalemu yavuze ko umuntu wese bigezo yigwanamo azoba ariko arakora igikorwa cyo gufasha nyine. Kwa kundi gusanga umuntu ashonje ukamufasha ukamuha ivyajya, wabona umuntu atazi ico yambara ukamuriza ibyo kwambara. Iyo ntambara yasanishwa n'ibyo muri make. Aho Yesu yavuze ngo nari nshonje urangamura, ari nyote umuco kunywa, nari muri gereza uza kundaba. Bivuze nimba ari act of charity, bivuze ngo ni Imana mu ijuru izobicarika iburyo ibabwira ati mwangwanye ko mwaba. Niko yabisiguye uyu mugabo. Mu mateka ubwami bwa Byzantine bwasavye ubufasha.
papa nawe yarafite izindi gahunda zo kunga ubukristo. Uburayi bwari mu bibazo by'intambara hagati yabwo, kandi papa yagomba kumwunga. Ingaruka byateze kuri iryo jambo ndetse yavuze ingaruka nizi. Crusade ya mbere yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 mpaka 1999. Icyo gihe byatumye Yerusalemu ifatwa muri 1999, ariko burya haje kwicwa abayisilamu benshi n'abayahudi. Ingaruka zabaye nuko ahubwo ibibazo nyuma y'izo ntambara zera bita amakurasade nyine, nyuma y'izo ntambara nuko ibibazo byakomeje hagati y'abayisilamu n'abakristo mpaka uyu munsi turi kuvugana uri kumviriza ikiganiro, nta na kimwe byigeze bikiza wapi. Ariko kandi abibutsa akantu kamwe konyine kari muri Bibiliya, nimba mu kumva gatoya. Ugiye mu gitabo cy'abacamanza 6 ugahera ku murongo wa 25, aravuga ngo mu iryo joro ry'uwo munsi, mu ijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7, usanga ngura igicaniro cya Bayali kiri kwa so, utemagure inkingi y'igwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu, uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara jewe Uhoraho Imana yawe, mu buryo bushinzwe ujyane ya mfizi ya kabiri uyitange nk'ikimazi cyo kozwa, ucanire izi nkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye. Nuko Gideyoni ajyana abantu 10 bo mu bantu biwe abigeza nk'uko Uhoraho yamubariye, ariko yabikoze mu ijoro, ntiyatinyutse kubikora ku murango kubo gutinya wo muryango wabo n'ababa muri icyo gisagara. Bukeye abantu bo mu gisagara bavyutse basanga cya gicaniro cya Bayali gisanga ngo na ya nkingi ya Ashera yari ishinzwe iruhande yacu yatemaguwe, na ya mfizi ya kabiri yatangiwe ku gicaniro cyubatswe. Barabazanya bati ninde yakoze ibi? Bamaze kubibariritsa basanga ari Gideyoni mwene Yowasi yabikoze. Maze abantu bo muri icyo gisagara babayira Yowasi bati sohokana umuhungu wawe apfe, kuko yasanga ngo igicaniro cya Bayali agatemagura inkingi ya Ashera yari iruhande yacu. Yowasi ariwe papa ndetse wande w'uyu mugabo Gideyoni. Yowasi yishura abamuhagurukiye bose ati mbega mugomba kugwanira Bayali cyangwa mugomba kuyitabara? Atugomba kuyigwanira niba mwica kirikari, asangwa ari Imana niyigwanire, kuko basanga ngo igicaniro cyayo. Nuko kuri uwo munsi acayita Gideyoni Yerubayali ati Bayali yigwanirire, kuko yasanga ngo igicaniro cyayo. Hano ntuhagaragaza ko burya intambara zose zo kuri isi, intambara zose umuntu yokwawukana intwaro wagiye gose burya ngo gutera ngo ari kuvugira Imana ivyo ntibibaho. Imana nkuko Yowasi yabwiye abantu burya ngo nta muntu agwanira Imana muri isi, Imana irigwana ko yonyine. Intambara zagiye ziba mu isi atandukanye zagiye zitezwa nuko abantu bibwiye ko bogwanira Imana, hari bitari kunuzwa ngo duhaguruke tuyigwane ko ya guwana. Intambara zawe zikunaniye Imana uyitume yikugwanire, ariko nta muntu n'umwe kwisa kwiye kugwanira Imana ya. Imana irishoboye kubugitokenera umusada w'abantu, Imana izi kuyigwanaho kandi irishoboye ko yamara ibibazo byinshi vagiye bisangwa kuri isi. Ibyinshi muri ibyo bitezwa nuko abantu baba bagomba kugwana ku Mana nyine, ariko Imana ntabwo yigeze ituma ngo yigwane ko. Raba intambara imaze imyaka itari mike muri Isirayeli, byose benshi bibwira ngo bafise uburenganzira ku butaka. Ku ruhande rumwe ngo abarabo aha na hacu, ku rundi ruhande abandi ngo na hacu. Intambara inzika z'amadini ziva mu mizi ya kera muri za Crusade zaba ugwanko guturisa nko twatangiye ikiganiro kare, vyose bigahuzwa n'ugwanko rw'amadini. Abantu bibwira ngo bariko barakora ikintu ciza bagikorera Imana, ariko ugasanga nyuma y'igihe nta kintu kiza bariko barakora, ahubwo bariko baradogeza ibintu. Nta muntu agwanira Imana, ni rya jambo ni ya gahunda. Iyo Mana reka yigwanirire. Ariko niba utarakora subscribe rero banza uyikore kuri Itara Events.